INP Mizo channel clear tu te in zain chibai le vek ule July ni sari ania in omna mun theva himdam taka hunin man kan bei sei kan channel min lo thir sakthina wangin kan lo me tun tumpo Myanmaram chung chanchin langsar zual kan thir ho lenga voina an demonstration thupui July ni sari chungchang hi kan channel clear tu te tana riat zawna nipa fomen thuko chang kan soile don nia angai nom view dona atop thlengin in lo thir theu don nia falam tang sip huam chung webula khokiang vela thingtlang khosari vela sipai omte chet dan du om lo tak falam lam media te chuan an soi dan chuan heng khuwa te sipai te hian khuwa an lu in khomi te ran vul an du apiang an la a an ei maya tin an bu fai da na te an zun khuma an ei in tura petrol ten le thin bok ni nan soi zun ni somni le pakwa khan webula le falam inkara CNDF le sipai terrorist te anin dova anin do ma khan sipai te chu heng khuwa asikul le biak ina te om munan lo khuar to ani webula chevel khuwa te atangin mi sang ni vel man ni lama in do na awang khan mun him lampanin an tlana an hon le nu chuan an vok le ar vul zong zong chu pakhat ma lo om to lo ruk thei zong zong sipai nan ruveka ei thei tin reng an ei boka tin an nu chia tak ei tur te po e krim le zun rim hli rania an bu ina te po sipai sual ho chuan e kan lo e ni ome mi hring ti atana moi lo hi sipai terrorist te hian an ti hre mia lovani nizan July ni rukhan Kachin state hupin township chunga yuati chi khwa a sipain lo fe hon ka phlum thilom dan chu hetiang deuh hi ni nizan da riat chhovel khan yuati chi khwa a utan wei anti chu silaya cher thin ne soi ani awangin sipai terrorist te chuan a in an va huala an mana an hruai ta a chuti an hruai lai chuan kong laka phai le let lama tanga zana ho bong to lai lir pathum an toka sipai te chuan ding turin an tia bong to lai lir pahni chuan ding ve maya mian tama wangin bong te hian an hlau deuh ni ngei turani bong to lai lir pakhat khal tu chuan a bong te chu ati ding thei mai talova ti chuan sipai te chuan an hnung lama tangin an kap zuya to lai lir khal tu hi a hnung zanga kap fu in a boral ngalani bong to lai lir chunga an ka hlum tak hi kuba chian anti kum som thummi ani an man tak utan waya ero thuan zo fia nuin nizan la khan an chua vele maya hetiang hian van doina lo thlen don hi chuan thil hi akal dik lo kual vel ta thina ni ber hi alaina tom ngot mai rengun khopui new dagon 88 venga an venglal u khin u le a driver chu nizandar sari vela office atanga an ho konglaka tu te nemo silain an kap hlum le mitalo mutu te chuan voice ri lai an kap ni in an soi he venglal hi sipai ne na thok dunin miaman tir nol to a then khat phei chu ko tin rawarel sak ngei theina turin aboi pui hial thin ni in an soi ani kan video masa khan rengun khopui township ranga karen bill an khon thu le a pedu lo te chu an mei hrui ti cha saka an vo ti kan soi to a hetianga ti tu te hi an tan po lo om view mayang ti a hlo thon om thu te po kan soi kha nimin lama khatianga anan wa vel nu khan traffic police te le mi puiri grab zonga che CDM a tel velo Sipai Council thu oya sarkar na ka thoke tia civil mi te mei hrui lo ti chetu te le chutianga mi pui vo zonga mala te chu an thil ti ban san ngal turin yangong urban querelas YUG anti pol te chuan warning an pe ngalani fascist te thopa ram phat san tu traffic police te tan ti in an le kha chuan chua Sipai Council in sarkar an ran tumna an mi chor fascist ui chau ho le police ui chau ho veiwa na tur lo vil veng tu traffic police te chu an thil ti ban san turin le an chung te nun nangai poimo jok turin warning an pe a hetia warning an pek zong hian mun then khata chuan bom an ti puak vel phot nia soi ani bok warning atana bom kan ti pu hi makan la ti lo chewani chuan an ma ni le an chung te nun na thuwa soi thei kan nei lovang an ti ani traffic police te hetianga warning an pek ba ka tuile power lama text choi du lova sipai dal tlat tu me pui te chu lo wawa sipai ta na ma la tu
nan CDM te po an mani le an chung te nun nangai hlu an ni tak zet chuan mi pui vo zong ma la lo turin an du ti an soi bok kan soi tak ang khan zinkawng urban guerrillas YUG an ti hi rengun khopui chunga Sipai Council do tu Paul som pali lai mai infin khoma zun ni som thuma an tin tak khani nimin khan sakain region kani township huam chunga thingtlang kho pakhata Sipai terrorist teral thuam RPG bom tlol pakhat chu ramavei vak tu tenemo an mu fu hlau maya in laman phur honge moni bek indar tanan du poni mai theya an en fiana lama apuak le ta thut mai sia mi pathum an thia pali in hliam an tuar thi te hi kum ni mi le kum limi mai chia pahni le kum som thum pangami mi pa pakhat an nia mi pa pali in hliam an tuar ani azia lo ve khop mai buak thei thil engemo aru ka hnut sia an mang view ni nan soi boka hei wang hian thil dang lam deuh an mu ngai lem lo te chu smartphone chenin tong po char mai lo turin an in fuina sa hle ni kani township lama hian PDF le Sipai terrorist te hi anin kap fo maya Sipai lam hian ral thuam lian an mangna sa thin hle ni soitak ang khan kani lama chau ni lovin yin ma pin dipe yin thi chain le khin u township lama po anin kap na sa hle bokani kha demonstration pa ngaya tanga ramboi dinhmuna omnu hian nepi do lam hi Sipai lal ho omna ti taka bompuak ilovel soitura la ommia lo maya mase nimin tlai dar ruk chhovel khan nepi do pin mana khopuya boma puak ve ta nge ya police pahni anthia midang pakhatin lema tur bok ni in nepi do PDF te chuan an soi nepi do PDF te chuan an bom ti po masak berani thu an soi boka bom po nu chuan security an uluk le khop mai tukin lampo tum dang ai chuan an duty ngot hle nia soi ani July ni sari voin chhun khan paku khopuya Aung San Suu Kyi lem venail manga an siam kotlera an tar la thatura kal police pakhat chu venala la thak mek lain bomina pu nana ahmuna abaural ngal ni in paku PDF te chuan an soi nimin tu khan tanin tari region lama PDF training batch nga na an zo ti kan soi to a voina po thulom om deuh hriat tur om le e paku defense force te chuan brigade 2 na an din bel ti an soi ani paku defense force sian paku region mai ba ka Myanmar ram chung mun tina mi zongin democracy le human rights kan chan vo dik tak kan chan theu theinan Sipai dictatorship kan dova kan malak na achak zual so theinan ti in paku defense force brigade 2 hi khoilai district a emo kan din bel le theitani ti in voin July ne sari khan thu chu an sia mani Myanmar ram chung mun tin maya COVID-19 thlipuya tle meka tahan le chevela kan unau te tor nanda satzia po kan ria a heti lai hian mi puilam chau po ni lovin Sipai sual ho pon rian kai ve tan ta a thulom om kan ti le meidone mani nimin July ni rukhan makui region tongduin chi khopuya police station a om police tele an chung te zinga COVID-19 rikai mi som pasri lai mayan movele a ram chung mun ranga Sipai le police COVID rikai soituran om ve ta zel tongduin chi khopuya hian jun ni som ni le pani atanga nimin July ni rukheng khan rikai mi som ko le pathum an om to ani thlir tu te zinga Sipai lamin rian kai poitilo kanom trevinarin oma thulom om ani le ni lo chu kan mi mal ngai dan nivel mai te se o sangkat zakwa somruk le pani July ni sari voin ni anga khan general ni wena thu pekin athune na lak dauda la kongzo zirlai te chu dim lo tak main Sipai te chonan not dara demonstration nei tu zirlai an man teu baka zirlai ho zirna building union building anti mai po abom chiat sakta maya mi za chuang zet an thiani voin hi Sipai thune na dauda la zirlai ten man lo lak ni masaber champha ania Rangoon Mandalay Mongyua Sakaing le Myanmar ram chung khopui ranga July ni sari pualin kongan zo na sa hleya voina kongzo hi chu zirlai pual a angkhop mai chuti chungin mi puilam ti mayela nugle pa te mel mu tura om teu boka
nidang ain voina demonstration hi anna sale hle ani State Councilor Aung San Suu Kyi Chanchin hi kan soi ngai lo dewa kot thu boi kalme kan ni ti kha repotila avan doi chuan dam chunga zel bang zut pal pol tak turani Aung San Suu Kyi in personal assistant na tana ahman thin uzo nine win po nepi dowa zabutiri kot chuan kumsari chung zel bang zut turina tita a reidu view donani hi ani hi sipain thu nei nan ponglak nu khan foreign lama ahna aban sana chumi nuwa free do Aung San Suu Kyi ti poster kengin kongzo na atel ve thina chumi nu lama CDM siam tu sarkar na thokte arukina pui thin boka apui dan ber po beng lama an lo chhuwa thei turin lo ti pui thin ni in an soya sipai thu nei na ponglak lai atanga sipai lo omto Russia atanga lo ho ania Aung San Suu Kyi personal assistant na hi kumnga athok to ni ama anga mi chal lang deu te ta na personal assistant lo thok NLD hun laya ni pi do lo khosa mi tam tak chu mun him lama an bi bo mek ne soyani kalemi khopui pi a sipain mien kap hlum le July ni sari tukendar sari vel khan kalemi watanga kan ko lam kal na kong pui dunga om kalemi khopui atanga kilometer riat vela hla a om thuma khwa sipai motor pangalai khatinan luta om zenei lo le tu lo tak takin silayan met puak le ni vandoi thak takin phaya le let mek u emi nanti kumsom ni le pangami vel chu alua an ka fu kher khera abaural nga lani u emin hian anu puile afa pakhata kalsan apoi thei khop mai Kachin state Phakan township huam chung sincerity khwa tanga hlavak lova sipai terroriste tamakhan lama tanga ke an kalchu KIA sipai ten bom an lo che nana thile hliam an om le nge ni in mita mutu te chuan an soi bom tur ve ta lo sipai te po malam pan ngam to lovin an oma bom che tur te chu motor pani in an thiar kir le ni in an soi bok sipai in thu nei nan pong lak nu ram chung din mun chemek Myanmar hian tuna an dinhmun ai hian tual chuang boina lian zok hi an lama chon mai theya false state dinhmun panin akalme kani ti in UN Human Rights lama an commissioner Michelle Bachelet chuan soya athu soikal manghan thlir hian NUG hi sarkar zok angina pom ni in khetit media chuan soi nge ni sipain Mizo kwa deu tho an tha a ral tlan noi ni chuangan omto thu soin boina hi alapun lun zual zel theyani atibok Geneva a an nei mek Human Rights Commission meeting voice somli le pasari na he thu hi soin ti hianatia tun thaliam ta tang khan Myanmaram omdan hi human rights palzut na hlirani rampum huapa an boina hian nakinaram mason nana base na zong po ati chevek theidon tatmaya false state din muna a omnan ram chunga hian boina lian tak alo chuak theyani sipain thu nei nan pongla ka tangin tuna an omdan han en hi chuan an indo na hian indo na pa ngai tak a ang ta hle ani ati hetia soiba ka sipai te hian civil mi te chunga kut thak na sa hle ma sela ram an thunun thei tak tak chuang lo ati boka ral thuam lian le hlo om tak taka chelek chung hian khopui tina kongan la zo vut reng thowa CDM awangin sipai lampo in sarkar an ran thei tak tak chuang lo ati bok hian meeting a hian Geneva US ambassador to UN a chan vo lo nei pakhat Marian Schneideran po in ti hian a soi ve bok sipain civil mi te chunga rong taka thilan ti thin hi ti to watangai COVID-19 in anoi mek laya mi puiten an hriat tur hre theilo tur zonga news la khom tu te chunga sipai te chet dan po hi thil thalo takani ati Sipai Council hian rong taka an thil ti thin hi ban san sela news lama thok tu tele human rights lama mala tu te dan be chan mu mal tak om chuang lova an man fo te po hi ban san sela tin media le internet lam anti top tam tak po hi ti to lo turin US chuan nge na ni atia hetia nga US in an ngin na thu Marine Schneideran in a soiba ka human rights an palzut na salutuk le media tanga thu dik kan hriat theinan Myanmar Sipai Council hi engtin nge kan rem don ti zo na zot boka UN Human Rights Commissioner chuan Myanmar chungchang ma an lak dan tur
hetiang hian a be seina soi chun zomani sipai NUG tlangram ethnic nam hruai tu te mi puilam pol ho rang ranga hruai tu te ILO le demonstration committee hruai tu te chenin thu soi ho na nei apoimo hleang tin politics huanga hian ti tur le chanvo po hi hlam chia thei ngot lowang mi sual na nei reng ngai dam mai te hi democracy le national solidarity tan te mason na le rem na le mon na kum hlun tan te hian dal tu lian takani fo mai chu wangin Myanmar ram po hi civil sarkar thatak noya sipayan ram an ven himna democracy dik tak noya oma poimo hleni ati hetianga abe seina soinu hian meeting kal palai tam tak chuan thu soi hlomin asian malak na point nga te po kha an soi chuak sap sapa Michelle Bachelet point asian malak na point te an poimo thu soin ramachiat zual ma la vat tura abe sei thu asoyani chuba ka UN Security Council in ral thuam khal lo chungchanga soipo kha member tinin ngai poimo an nei atul hle thu asoibok Michelle Bachelet chuan ram boi takara covid vaccine pek dan tura a lo thon thil asoiboka sipai lam chau nilovin sipai daudal tu tlangram ethnic nam sipai tele PDF lam te point civil mi te torna thlen lo tur zonga mala ram tura adu thu asoibokani Japan chuan NUG apomta nimin July ni rukhan National Unity Government atangin Union level minister tele Japan House representative te chu online mangin meeting anneya an meeting a chuan sangni le somni general election result chu khovel hriatin an pompuya NUG sarkar pon pompui ba ka Myanmar ma hian NUG ti lo sarkar dangan om to lo ti in Japan Parliament House Representative Member Japan Myanmar Friendship Parliamentary Group Chairman ni bok Myanmar Pro Democracy Parliamentary Group Vice Chairman ni mek bok Mr. Ichiro Aisawa chuan soi chiang ta House Representative Mr. Ichiro Aisawa chuan vote jingpen tia Sipai Council nan ti hi kan pomlo khovel pum puinan vote kha adikani ti an revek atia in thanna ne taka tlingtele tlangram ethnic nam palai te ne na andin NUG hi sarkar dik taka an pom thu asoyani hetia soiba ka NUG hi mi pui thop sarkar dik tak zo kan ngei ti lan tirnan Japan sarkar po hian tan puina kan peang Japan ODA tan puina hi Sipai Council tana ni lovang ati kher boka ODA tan puina hi zirna le eile ina tul poimo atana mi puinan don ngei theinan man lak tur thu asoiboka Sipai Council hena ral thuam zor an khapna po an parliament ati nge ani tur thu asoiboka ni ole tuntumata na chanchin kan update thei khati zong kha loni le mai sela mun ranga om INP Mizo channel clear tu ten atop thlenga men lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me